se because me yi masam nkyerɛw wo nya wonam na obabadi nkomo masoma mabofo bibi nti ne beyi nti sa wo so ye Sodom and Gomorrah awraba wo de ukunu nti kura na me spell wo ye mu bebre ye nti ne ye spell ye kununum ye mu bebre ye nti na ye spell ye yironom enso nipa ne nya awrade dia me kam kyerɛ wo beda ne nkyini sie obeda ne nkyini sie o ti wo de kwan nim o ye o ti yiro ho nako odi wata wo de God wo kwase nyina be ma ba wo de focus udo ninti yiro shenin kran akua basemi enko akakakra bi na mpo yadru so wo de don't forget about your was wo ba nti no wo no mekunu wo ba nti no ya na ye ko shop ko ye shopping unim niema no bonti eni nti na ma wo yes no because me niema mataguo no saka unim ne boa ka wo be gza wo mekeka dia wo kekan ka wo nya kra last year a cheya me say they call lady wedding he say $500 ne boadi o ebi wom me say me dress say na me pia obia o say yes ababa we hu ayefe no man kofu we a omo ye envy jealous nti omo ba be pam ye say de be omo bi wi ye niema omo be fe ye niema koma omo yire no na odi omo chi no mo ka wo ye bema ka wo mo kan na ka wo busa mo kwhye na ka wo ye bema na ka so do nurse form e say me no mi no be ka say me na me hye mema pants wo de wo hye basket o se odo me sija o se ofri me soko e say me na me hye pants o na hye skirt because me kura me yo ba me mani pa me no me gira me ka chem say nyame be say kuro nti yen free an copy poso what be e free yan nanom person da bay enu nyame di jabe say kuro. Last cry me read book bi no almost say onyame doni papa obo on say suban so ne se so won say nipa da ye di bone cry wo doye adomo na do so mercy eye juma ti onyame no won te sa ne mu bebre ye nkomoni wo se kan da ne kopepo no so no onyame be say kuri onyame wo be say America onyame be say London obese Germany obese Italy obese Australia obese Ghana na atie me situmrika firi kurun bese ni enko pipo no so ntwani hwechi na saudi be ya tennie dia it's up to you nti said this lot yire eye ebi comedies na mi kire wo utumu so ke ka bi kire nikunu na nikunu so wi ata so woni power gie disampa onyame be se kurun oba no susi o forget it enti so wodi ni yire chi a ko mo tran ma ja ne hyewo o mo kosa ni papa ne se me ma mo bi antwa na ni wo me se akosi ya mo nka mo bi antwa na chi mo bi o mo se da yate mo bi antwa na chi o wa do be se mi nka o si o ja wasem o do wo ba na o si o fo wasem trim so ko me so hwe chi o si o jai na wo ye imless dodo o se no saka che ne mana kwasi mo ba o se ai mo mase mo hwe yi no bi antwa na ni ehwe na chi mo hwe yi akakakra bi ne edu pepo no so o se je mo papa ye de o chere in fact me no me hu sa me ware be me yo no wo di kutu se lot wo cheso wo di ni kunu na tama ma chese na nya asem ketwa koso wo kai ne niema wo ja na chira mo nso mo nim se de mati cherish wo mo niema. And no wonder, so want to man new people so no wonder. You move a brave intimate new people. We are still for any money amado kuru we are wanting your mikesi. Oh, Jai. You can make up a something trying as another near queen. Oh, Missy Dooley. People who knew so, obey a mob. Miss Us, you are sad when you meet your jatum. Who say, I even the Jay Freebay, I feel which I want baby and cha. Me come it because my yes Lord to kunu me se mo mesemi enko ye enko people no so hwe ye no obi antwane ne ehwe nachi no nyame di jebe sei kroi obi ba no odidi matem obi ba no wasere me obi ba no akama me no twa no so oba da be wo firi he ade na no odin sa wo ye Kristo ni da ban wo betse ye de ye nye na mo ye me nye hwe koso ye me so ni anu ni bi kura ko pebika se ne hweta odi opekura churugu me wo keka mi kira me pa na nedi wo hu no o chena
because Lord to try ne yiri try ne nia wo hu say ai dia maye nia nchi wo hya ase da ne nchene efri ne nase besi ne tiri so no hu ni bread fu enso na ye too late but ne mano omu tie omu papa asem be ma no so tie wo nyame ne e guide ne ma e do omu ko pepo no so but ne yire wantie okay chire sana here yo nti se nipa ne bi betie nipa ne bi so bi twa wo mani nipa ne bi so ye ko no ko mbe so mo ne ye ko nso nantie ne mu nyina mbe ye mbe didi atem mbe kekafo kire ye ekwan nim ba wo mo ye nyina so no nyame hwe wo pampam message me so ko to so bi preachia di wo betumi aye ne se bompa ye mani pakro ne nyame hwe sa ye so di wo preachie konkwaje mu no nyame hwe sa ye so no favor because who di ni pakro na tama wo ye na niam no nyame hwe wo pampam was ya afna office wo ye rascal me ye rascal chen wo di man nkoi e ka de no oduru ho no stop no ma kire ne se me nyame wo di woni matam abeka de no oduru ho no ma stop no immediately sana e ko this time eniema e ko so this time no nye kom e sei me sin kania eni nkania eni niema aso torchlights isi America so no enye kom nye America nko wo the whole world eno me ka kire mo see e ba be face Armageddon war e be take 1/3 of population nka wo see news so ye country die be abasi die eba eniema wo mo hide a wo mo ye ni secret a so wo mo jeje mu a na Putin yes the missiles back so wo jemu a wo be destroy America wo be destroy America so wo mo so wo home betumi wo mo so betumi destroy the whole world. Nti se say ade na your competition they don't think about us one more found be one found nti se me wusa wo bo bra ne biara na ho ye mmobo ebi no mutre ye banketenkete ebi nso they don't know nothing enye komo so what ya say ya je usika wadwuma wakoya asem fifiri ya je ho tax money e de aye misase bejeje gu ni paso kunu asem now si wo nwane nto Christ o ma se me enko pepe so ya koka na wo di atamo akiri odofo baby ye dro we nya agrodi o se baby ye wo mu ne nya fadi agro enya agudi kura enya na ha o se quotation o hefa o so nya me se me nkeka kitas na quotation na hefa no me so bi Bible ni mu chere o se wade nyina nkwan na so ne nyina ne fataye nso nipa da sani betutu nyame ano obibusi busa questions onyankopon chiro mu Bible mu se me yanwe sonsono toilet mu sonsono enso so yen fa toilet mu sonsono mu yaduane so ni mebo ba se ni Bible no on command ye se ensonsono sabi praise wo didi amese fa che me ensonsono good ya ni mu no wa mfa pen ni paper wa ma ye ho quotation enso ye hu se enye mayen so what you say nti ubeyi wo ano busibusa nsem bi apa se nka yenyi we se nsem a Yesu ka se opeso wo ye do se ni nyina no chugu Bible mu anke nkomo nkenkomu da se nsem ni nyina ni chugu Bible mu anke peja nke be sei ka wutumi ka se kwabra ne so wo ni tiri so na nko de abesia nanki ye bem kura nanki be free they say Matthew be kwa hano nanki bi ma ni nipa mienu ne ekurukuro mo se nipa nan na mbranti ne kutukutem nye kom so what you say nti nipa ne bebre ada ne lot yere awiye prima ye kamuntu mirika mo mese ye nkopepo no so no omu die echi no mu twantan omu kansam omu kasa no mu kansam akese so what you say basa ube dwane aje okrankwa ko nyame ko be humbo so ube tweshi nanim akase wrade minim de ebobo bai kire se osibre ne bekwa wiye bete ekon ne akosem oman be sori oman so ahini be sori ahini so
e kom ni asase wo so e kom ni asase wo so ma America nti wusu brand nuri nso ba bia ne de esi wo wo shada nim news papa enye fake nti wo check wo de ma de ekoso physical ne kura wo hunu wo da wada ukoda agire wo tibu sa de be chena be soro benya hode akwa adwuma udan a wo sie no wo cement a woto eno na agire ho wa wade bi a wo ko wade bi a wo ba be ye eno na agire ho obi party a wo invite otade a wo be hye eno na okokete so agire ho enti wo nim de ekoso ya betena so ne esi etsikire bibi kitu bi a kire wo so a usibuoi ese sa na ekon me say Uti si eja niyema dudum mubisa msama amiyano chwa nasabi mekame chiro niyema guwa kwem nye komu yebe shiyase yebe kuye sense mpetupre entita uye nyansafua eni unya mentamanya krum netu bebia wajew anye saa odofo bebia ejina no etro bebia ejina no etro ya check news ni bi sese omo sei wo moko jeja bombu ni bi ato Damascus Assad nti sese no omo start Assad su Putin ni yese Putin su dwaye dada na Bible so aka sin ntokwa no be just free and they say ensu kese Efratim if America for beka say Euphrates river e ho na sha se boboba. Why America for kwako support to Israel for your case? Your case you and see a chassis we jani dim na we jani dim ba. I wanna or my bias will be support to America or no so bab ebem. They also support to Russia or no so bab. They also support to Israel or no so bab. They also support to Pakistan or no so bab. They also support to China, Moscow or Munina so bab. Nti no na bema we jeni dim na we jeni dim na we jeni dim na the great war I see eno na maka cho say smelleba eno two anas one anajo na news be koso na nyasem ketwa so what I say but good morning America omo fa meto so man tibida CNN ombema omum propro ha so who say CNN de kan simbi na ya eya hum propro wa no de ma o deep down asem no nya no de ma we nya no enti sabre we ya wo mu no nya common sabre we ye ni wo nya me ntu chaskele ye ho ye nka ntu nya me jama me kobo jama ne kakra me nyima ni mi sha am ya no tona ye ma ya nkitenkete no wa yire ho na mfa mo ho ma Kristo e wo si tumi ji ye ni kakra Uju wani kakra na ohite be 50 ho kona na eja wa stase na ado ho amanyame onyankopon asem so se kai obofo wo mrante ibrem abra wo ho oden ababawa kai obofo o mabawa brem abra wo ho oden amoja munu gira wo ho a utumi tumi kai ye adwuma ekoba no satam no na kai obofo enye bra wa hojo ebra wa hojo di odo ye bibie enye wo pe moja munu no so di wo bo wura ma ye adwuma nti wo se kai wo bofo mnante brem anza na da bone na ba so what you say so nipa da senisi wo so oje na ni kakransa sa bre we so me no wo mu tam bie ni wo ye de gye yani sa tam we ya ho bobo bre so se ye bone bia ye be kwa adoma hi mona nim ne na kokasa no wo de yamfum so ne ye mrato ene ye mumu yo bebrebe no wo de ya kyaye no wo hu ye mobo no wo tru yi din wo ne nkwa ngomam Enumu na sabre yewo sabre we nya gudio sabre we me papa na kan na se wose me ya na maye ni nua ne aka ho ma me nya we na che makoye we ni nua ne aka ho me ntuma nya enti sa wotia ni wotumrika wose se don be frewa ahoboa be na waye akunta be na obebuo ahumbuwa be na waye missy said don't no frewa ahumbuwa be na waye akunta be na ubebuo ahumbuwa be na said don't no frewa na ahumbuwa be na waye se frewa na se ne wo hia wo nyame mfie dudu ode ama no se week we na wo be endia why you ready to meet your God ehifa na wo be call
Abraham kukum ni de ye ka kire mo. Abraham kukum mfa niam funu. E fa niam ho tie. Abraham kukum entase niam funu. No. Adibia oya, rest in peace. Rest in peace. Unyame fa unsie Adam kukum ni ye bompaye ni ye you. It's over. Eneya. Ena so unyame grade so we yetene ni ni wo tia si no hu. Enye da wo no bi bompaye. Eno na man kramufo bebre o malusu no. Eni nti se wo se kramoni ba. Ejan kramo akọ asori a. Esu ane maame ne papa su ni nyina ne se wo mo wogidie bi se. So wu a ne ba ne bebo mpaye ama no. No wako heaven. So what you say? Nti so wonim sesa ne ba ne kokoye Kristo ni a. Wu a ne ba ne mpaye ama no. Ti wabragu. Nti ene se sade a ene wo nyankuru bekum. Eni ti na ya no muni abresa no. Because wo mo waje bi se so wo mu wu a nti de bia no se ne papa wu a ne mama wu a o de ne mama bo 5 times ya o srampa bo ma papa no o srampa bo ma mama no enti se wu jan kremu no na ko Christianity pe wonim so wu a wonye obi ma ne mo mpa ma no agene kuta wo mu no they don't know nti na nkremufo se wu jan kremu no na ko Christianity a omuni bresa na no mu pe waku eno a eye sanity. But in never person me catch you say, and yes, sanity o to. So na is over. And na katamada wa wajim moje du mofusane no. And na yiro hu na fa wotene ne ka wo mu yogu. Nu na minchu di wo nkwa wo mum. Na wu to fomu a abofo na be kukuru se wo hene. Na wo de wakọ kire Abraham kukum. Atwen Jesus Christ and my to so mienu. Anya sa wayi na se de oh tribute o metro. O metro kan hu nsama kese engredu man ko heaven. Engredu emma paradise wo nko ho. Mo metro hu nsam enke kan nsama kese wo abra wo nim pa sa wo sister yi na yi dwamanfo brother yi na wo yi dwamanfo o mekeka bi nguso is over. Hetwem bibia ni wo bi. Nti ne no mpese be ka kire wo ye gina kono nye komo. Ubi obeka tro se bibia de dana kwam bibia you okay enije me oboa. Anything can happen. Na me pese wo se wo se wonu onyame ntam te sei ne se sia he na woko. Me ka tro me se di bulldozer ne be sie nipa bulldozer. You to form say na ye ka nipa ni e be ye too much. So what you say e your tax money so ne ye dia seti akonde ye di be kunwo. And I do almost 2 o'clock. Not news are any fake no more broadcasting. And near my echo so and near my yes setting honest as your boy and some say how it just them sanity. And tintanasi who Pia America, what was that Brusanis you light ya so a man for dear Connie and Baby Bia come ay and ya come as up. And ya come as up. Secret place near my coso underground. So nyame bie so akere waka wo be dwane. Enya komo. Me say enya asem ketwa. Trump so kra ho him mo. Nti se say ye da danger. Nti ntina America na nye jinnem. Entina e de say Germany. London ho na nye jinnem. London for kwaya na mo ye mmobo. Enkremofo 12 afa kuro ntimu hui London. And Clemofo for Corona for Munya we all. And brother, so much as so much almost a kind of Bamosoa. Umubichi Chamosanam, and Clemofo to lending Crono, and Cabia is saying Clemofo for Crunina. In Clemofo for lending Crunina, Mui. Money at the say France, Paris for. In Clemofo for Crono, but Mui. Muyo. Ah, yo, say we jana body say no na my swodo. We be chicha send nchinam. So what you say? Omo de niam egu akwam. Nti ntrasem enwa ebra ye wo mu emu yisum na eye breboni. Anything can happen. Anything. Nti nyawo lot yere. So obi bo kokoso nyame be si kuri. Nti dwane ne kopepo do so a
nachi enya no enke ka de woni mu nkyere no don't do it wada bible no kwan to me hwem mpa ye kwan to me mo wa ye wa bra unita wadi nyankopon wachi wakọ asori more than 20 years yesu unim se di usiti won kasa ho krada unza ubegu e wo so ma yam hwehwe na hwehwe kristo na udi na chi no hwehwe no na abehu no hwehwe no na ubehu no udi se uyi hufo a wo se mo ma na nanim onyam no omfa wo dwan na nimu mekere ogwama no o mekere ogwama no niema ekoso this time no am hwe nipa bia nurse they don't know what is going on ya na mo hu ye me ngongo ya na mo hu ye me ngongo pa se me hwemu na me hwemu lifestyle any bra mu bo a ese bibia ye kama no hey me so wo nsakra ye bia do today so wo bibi ni nyame ntam bibi nko ya ka ho ne ne ntam nko ye kronkron na baby a yekeka kono onu nkoto ne bitima rescue wo na ka hu se asa wo no hyase a e Christopher bewu na wiasefo so bewu hey both side 1/3 of the whole world 1/3 ye chemienu ekumfa ye chemienu e destroy half numbers ni ye chem 50-50 50 be destroy and then your baby back it will happen. Jai. You see the mean describe what the children. Let's say baby a drew and the baby a year corner say. The word Johnny, I could show Yankupon umbrella na say. It is a kukoba time. I won't use a chromanum you. No, yeah, you know the money in our boots or my no than a tabana kata almost. No, my dear was almost show. Esu bia kasa chrom sakroma utum se di omo ma mere ye ne kire omo se ampa kroma nam wiem nka nkokon nketenkete omu nim hwe wakasa kire omo se nkroma na nam wiem nti se wo hu okroma na san pa wo ye na opegya na taba no mu nyina be wurase na obutu omo so na utwitwa nani sa na unyame peso ye wo na onso wo so ni kru ntija ya sase aban wo se wo bia taban nka ho be hyase ka ho bra be hyase na bibi ba akroma bi nam wiem be hu bi ntu de mo ni nye kru afefede ewiase mu sika ewiase mu nigide ma emfa wadwene nyina na lose concentration na da ebre wa mu nya now ebre we ye we e wo sa wo fok light ye adwuma eturu ekwa chiri ne hu de fira chiri ba but there be ye ni je niema na Saturday omo fa ho be me said that come party na se mo point mo beti bombo ni didam bu bom afi wa utumi nkon waba si nipa ni bi be ka dem nipa ni bi be ka dem no mo se go muti se bi be ja beta o musu se be ye da yo sana be ye obi be nu ne ho no hye ne boyfriend dem opie nyeyi ade na ekosi na la mo san no pum baby obi a hye bia o nsho na ka hu se pampan so be free mu beba no pampan ni bi be ma bi no mo bowa ebi kumbi ebi be bo protoa obo wase koho mu free mpaso atofom se tim ebi bombo na bi anyire utirimu ehu mpupuye no nko abi kum sana mpese wo baby a wo tie sese no mu woni mra fom enti na wo mun kan krese mu mpensem bi se Ntina America for woman fan no cremate TV so no because people will attack them. Why are you trying to scare us? Why are you guys scaring us? Nti asem no ho no krepa because of say nipa be catch almost scare nti they won't say it. They won't say it. Nti o makata so nti wo se CNN e bie bibi so ketwa bi o mo boa. E ho mpropro wa no mu bie so deep pa o mo fa ma. Baby o nyema duru pa they won't tell you. Nyakomo nti me pesa be ka kire se sa abre no ye tutum ni ka ko pepo no so ban wure fidie wo gya ne ho ne mu bie ni wa wu a wo de beko ni gya ne to a Kristo ne ntam nko ye kronkron anya sa wo case
Sisi was so ya let. You see, dear bewo no, itu ase intwaso. Dear wo se dear we bewo me, itu ase ye dia soso akowura ase ne afuntum, itu ase because who just so pa e be safifi. So what you say? And it's ne me come asem, me kira wo se ba bia atene manye gina mu. Ye gina kono nya komo. Anything can happen. So what you say? It is a Bible can say, ayi be sorry ahinie so. Ayi o man be sorry o man so. Come near sase wo so beba. Ye be dada nipa bi. Be bia ne niema ekoso this time. Be bia. And it ye niti for. Na hwehwe Kristo. Check ye Saudi akwa sorry a wo papa no. Hwehwe no na wo be hu no. Ene ne nkastra ne so wo pese wo hu no. Mi pese mi shiawo, mi pese mi huno, oye mi yonko wangweni. Eradi mi pese mi shiawo, mi pese mi huo, oye mi yonko wangweni. Brahma kumemo, ora Jesus. Biramo, Brahma kumem, ora Jesus. Bisi mi pese mi shiano, mi pese mi huno, oye mi yonko wangweni. Ade na udi obi echi na so nim no. Udi obi echi, obi shiano bi so ye Kristo ni. Nso Kristo no ni no. Unzeya. Udi obi echi but you don't know him. And until the Muntimini Samsudo. Because who boss Nankasa wouldn't know. Wouldn't said you sit here, Tibetan or Casamam what is so. You don't know it because who in the pa. Hey, sister, Brian. Nkasim can be a cabbage. But you don't know him, so yet until so it here. Cocotum. Send a name yesterday, send a name doom, jovi. You don't know. Send a name ye jatasi ye dry. Say your wine, you don't know. And it is a winning papaya. A better than what you made in a chicken cream. On to me. And it's in the make catch say, she shall papa no be who know about what I did show. So what you say? What by what I did show. And it is shall now be who know. Tell one create him necessary no ubehuno. No, not the Baconso on Peffy. On Peffy. Obefion odini huni pa wo ye fia oma ntiti wonu kuretim no mra wo be hunu fe obekasa ma wasun we bete ya bompa yesa di bia plogo wasun e ma wonti nyame ne onyame ohu mobo na wasun na esi no omiema ye mo bebre ye de ni we ne nante batani ne huna de afira de ma mi hu se ni pada sani na mo no te boni mu anani afira abra Yesu Kristo shia so e Damascus kwanso so aye be friend Paul what tie mu so was wonwani ewura was me asafo wura de wotame no was die na me nyama was kwanani ase ho na ni afira okay kan say ya no kudura na ni ase ho okudura na ni ase ho anani ase bomb pai man skills be free na ni suprugu form ehon na ni bie se wa no hu se ei ne sadia mi ye onyame ni enti boni amedini me persecute onyame ma afei ade no pupru frigu na ni so ansa na ni bio nti se na onam wo nyina na ni efra na onim na ni me no we die physical niema na hwe ba mu ade de nwunu enti so onyame amie wani enyi skills na mfiri wani so a wona na mo fifari by wani efra okay can but you don't know I just said proper sadi ni free wani no so no proper free wani so afena said you be ani na kuta no wo de be ye different wo hu niema different wo boni a wo yam show wo boni a wo tumi identify boni se boni nie o frère papa se boni na o frère boni se papa da you won't do it
And nam say skills no go ani so a empupuru mu yenti no wo bone a na wo frɛ ne sɛ papa wo papa na wo frɛ ne sɛ bone ɛno nti onya wo a ɛyɛ de go ani so no ɛno nti no honam fam no wo sɛ wani hu na de ba honhom fam wo yɛ blind totally okay ka hu na de honam fam wa so te asɛm to bia no maka kyerɛ me mai omo ka bibi kakra bia me so mo ma me maso yɛ sharp pa o dia mo baka bia mate memfimo na kyese memfimo ba maso yɛ sharp pa but honam aso ene honhom aso difference wom honam fam onipa aso ene honhom fam nipa aso difference wom ti ya bompai so onyame mi waso emre bi me bo sampaye me nyema bia me yi free maso na nya asem ketwa ene ma fi bia me yi free maso pie ye wodaye mu no na nya asem ketwa me bo sampaye no ampaso sa na maso no na niema aplogu wo mu na doso nti daye no na me hu se me yi niema funu free maso tugu yemu bebre niema gu yaso no etan. It's disgusting. So nyame yo adom no obi wani ama wankasa wo ma wodo wonsa eyi niema wo waso a wo be hu se etan untumi fo ni kura me se niema me yi free maso no na nye na etan eye disgusting nti wa dwe ba yo sa waso nti asemo wo hu so hu wo te so wo nte sanete yi niema free maso no si wow me temen afeno ya me tan niema me yi free maso no me temen ni kura physical no anya physical na ya me tan me kaya na disgust me niema me yi free maso na nya komo. And a lot of us have a lot of things in our ears. And it papa means sound good. Yente. Bonin yet ye. The same as yeni. And I'm say skills no way yeni suntino. You want the bonia, your friend papa. But the skills in the progua. Hey, nothing over call a chikakra. No what should dash a good look. No what shall dear. So what you say? You move a brave one from your new fra. You so see. And it will make us won't not because of Yama a palo was soon or Casawa. Who made what? There was the new man if you free moon to go, Nemudao. When you know the Gusuno, I was a prugu, Neni Dao. Now, who papa what me recognize this a papani? Who Bonnie, what to me tell you the difference between papa and the Bonnie when you saw the way nya it me was so tesa the way it say it me oh yes sir. But most of us we don't know. And it's your what in your share say. Your what in your share say. And into the beer we follow the multitude. Bible so say ni nipa dodo chinko ye bone ti de bia ye follow nipa dodo no the majority na ye no na yakọ mix in the mix na yakọ because ye de ani no honam fam de na ye de nam honhum fam ye folk light nya djuma ya so no nya djuma e wo say ni mafunu na wo mu no onyame yi firi mu na megaphone no ebue sa na wo say enti ni ma bi ho ma wo be hunhun ye obete wonte ase enti eno so sa onzade so wo no wanhu ni ya e ma wo hu kwan a wo fa de kro ne mfa so the same as asam wote no wante ni ya wo hu sa de wo sunya wo niema preaching ne de wote but wote de sa ro e wonte hwe because as soon as see eni na fra he sa na ye nti asema nka bia nka bebo wura na wo bete na ade agensa kra beba no enam se wanti ntinya wa wanti you the air koso saka wani ni skills ni ni so aka be hu the air koso se sia ka bo se ni panse guboni so chante se nyi boni nyi nkonanim but you don't see it ntu beto see e kan bia bomba ye ka kire onyame sa di bi egu asum ama wasum ye chan unti asem onyame yi firi ma ububu so obeso ndaye na ampa so obebo sampa ye no onukure mu ubu so obeso ndaye na wuyi mesema so ndaye yi ni amafuna firi masum
Ntina me ka kire wo. Enema me ifim na ye me tan. Nen it disgusting. But sampaye no nyame betiu. No bi wani no obi yi ni ma fi wani no so. Na wo ade a wo. So what you say? Baby ye keka kono enya komo. Eni ti di me pesa me ka chawo se. Eni wo nyame ntam nya konkon. Hwehwe awrade. Asoro na wo kono de bia no. Yesu Kristo woni no. Busa no se wo pa. Awrade wo na mame no choso na no wo ye wo hu dede no. Sasa wo nyame na wo ye wo hu dede no me pesa me hu. Bo hu mpae. Gade so ya no ye dede. Ena Yesu na Yesu me pesa me hu. Sa wo ye Yesu no wo ho ampa. Me pa choma me hu. Bosampaye no pa biti. Bosampaye na ka chensa wankasa wo ye hufo osra na. Oba osra no omra ne so ogwama pa opancho. Sa de be ya wo mu o ayi aposesen kan wo. No won mi bibi so kakra bi nchiro. Wo da wo mpa no so no ada ne wo dwan no obutu nchen. O dwan fe. No. So what you say? And it is one shishing ya mena udi na china. Sister, untumi nsum no. O kasa untie. Because uni no. It is said you no be kasa fonso. Unsa ya say e de say nipa nim te say de. Coach am omo ka bibia. Nipa nim te say wan. Unsa wonu obi kasa physical say ya. E ye different from so no obi wo fonso. And it itoro bia mitimi send audio. Obi se mame no try pese hu video no. Ye share actions no video no ma ya na ye nije. By audio no de ya na ye ne tie ne tra. Obi wo ne ne kasa face to face say e ye different from me kasa of so because me bu betimi afu. Hello. Aya mame na chwani. Yesu adum eye. Na mo so Yesu adum. Ana ready wi Boko Yamishra Medas. Oh, okay. Yo, Medas Yamishra wa. Fonso no. So what you say? On show anim. Nti actions a wanimu no. Enam say ya fonso nti wono wo. By face to face. Mami no to say, "Eh me nua yo." Now so Boko. Eh me hu wache, o wa efo. Me hu wache pa. Last say na me drive bridge na say. Me hu say na o ka ni twam. Na distance ni mu wa me bo aben so ante. Ai. Na nkwala no mo ye de. Wo mo nyinyini kamo. Na wura so na ho ye abusia no bia mo ye de. E ma tese so baba no baba beware. We de me say duru ya mo invite me why. Ya mo invite me. Nyame sha ya ene ye ibi wase anti no. Yo ene nyame ka ho no wasere sei. Because nipa nanim. Ba say ye fun so a. E bia sere a wo sere na nam wanim nti no wo ye ne sa. Ohun nti no wo ye ne sa. So what you say? But wo mu ne tirima ofra. Enam say wo hu nanim nti reaction no be show wo nanim. So what you say? Nti penyame na udi na chi no hwehwe no ne hu no. Look for him na hu no. So hu na de wa kan bia obidi so. So hu say you sit here. Wo be boda mama. O di ne hu dance a wo hwe nchenchen. Omfo obi a. Si be kum si be ye odai, unu obi ani asem. Si be tu tikoi, unu obi ani asem. Si be ba be papa wani so. Ni nyina ne say, papa na wo di ne hu dance wo hu no nti wo boda mama no. So what you say? Sanity. Et say obi wa bruche, ni esi ya pa Obama no. Kuya, we de bray wa bruche o peso wa do. Enti no ya keka bibia no ne bra ne din komo so no hu nanimo. So what you say? Oni ni be din komo sa o odi be kan don komo. Oh ene obi obeti I love you was you I love you too. No sibrina kuya nti china ho me de no ma ne betum wa me send news kakakra na de didi na so mo be kon here me da se me ra na mi hira anti for pen ni paper na fa no ma ne ma ho ama for pen ni paper mi ra I was no ma ne say okay 200 on me da se kuya hwe ho yo mate mi ra me hwe me ho yi
on the phone at munya skabia munya baby amuso mo pen onya nde kwakwa de ya na eko na me ma minti na me si mfi na se skade yempo nso wo hunu fili gadochi a e different wo hunu face to face ya e different nti sanity se papa na wudi na chi se wonhu na wudi na chi biara ubu biara oh me anwene ho asori wo kokora be late but se woni papa na nka wo ma worship empa ho da ka wo ku asori de bo abra ye worship awie ka wo nye me se ka nye late you 15 minutes before me se to de bia mikunu last week de me se momo nsam ma mikunu momo nsam momo na fans ma me wa ha bia bo nsam ma mikunu ai ma ne clap ma me sraw ma me clap last week oh me se 9 o'clock na mikunu tika mutwan oh are you ready ye kwa sorry me man say ma adada na won kwa sorry ana na me se won kwa sorry sare wo se no otuka na okon se wa dress yi bibie wi okubu gas aguka oh bo se ma mikunu wante man club na die we jinya me kwa na timi sure why you ready that because the bia me sorry me cham time and I was see yentem and I was sorry the ni kwasi late I sorry they was so 15 minutes before ay na last oh surprise me every man nkoso surprise me we yesterday mu every man nkoso me say we can do oh ma be crew oh woni ka o garage o ko traka do nka first no so ka me na mi twa me mo wi ana guys we have to go if your dad is not ready then we will take one car and he will follow us with the other car Mempes me elite. So what you say? So we no papa na udi na chi na osum biara. O kasa kora ni so mfam. Sana tio. Afen me ni nti me busa no se mo papa afen no be dware ana se wakobu gas aguka no ye mfa nkwaso no meda. Which one is it? Afen me ban ba say daddy why you ready ma? He's ready. He's in the car. What? Thank you Jesus. So what you say? Sanity. Uni papa na you just do whatever. Hey, we be dress all the money I worship. I just offering you na we do start do mock. Crow. Now start disturb nkofo. Because the man that you follow, you didn't see. Uni no. Uni mo no. Tu yan se de ope. Sa neko. Nti shisha papa ne hu no. No what me di na chi hu mu ni nukurim. No what my na pedie. Wo hwehwe na wu na wo kasa wo betie. Na se wunnim no dia, wo beye no kotobodwe. Sanity. Ye mo bebre ye di na chi. Ebi obi follow Jesus 20 years woni no. Obi follow Jesus Christ 25 years woni no. Onim se de papa ne sitie. Onim de opene de ompe, on tebi kaka wana sum woni no. Woni no se papa ne kasa de we mempa won fa kukudru ayem hyehye ani suro enwane mfiri hu because woni no etoro bia no me ban no obusa me papa ho asem ma ka papa story kakra che me ka no wasere anam se papa woni no wose wa hwe ko te ase aka me ko tena ne nche nam se o wa wuntia ko te ase aka akra ka bi kan pese obeko wa wunti na asi wona wo ye na papa te ase pa dia ma me de ka me ko tena nche o boa wonni mu nti na wo kasa. So when you nipa udi na chi no osum ni biara osum no sade ope ba so when you no pa me see e kan sema wo mebusebusa quotation na ha mo se o hefa ka mebusebusa asem nka uti asem na nka nam sa wo do no no wo hu no na wo pese nda achi bia wo pie ni munyam a wo ni kodi dance danti no wo be ye di ope so kan wo so do me di ma hyade so mebo ti wo ni na hyade so chesa wo no udi na chikwa etese akufuado be yi akufuado wini ye nkofo mu chi solo ku nipa bebre oni no wakasa honda wa hia no fili zeda unze hu ne da ube na ye TV so mebo nso na oje hu mena nso omo a ye oni pa bi ho mu ni mu no pa ebi ko ni fie ebi wo mu sika to aduandi ebi no mu etimi enim ne phone number omo fra no de no him papa ba watu aba na ma no oje no ho ye etimi burubi nso na papa ekura oni no yetimi buru obetimi kodie chinye am se pipi ne bayi ni we susie ndisi so mama ni ekufu ado woni no nso yetimi bu obi wo ho
yetimi kucho obi ejatu obi fie wo ho nso no oni no yetimi kum obi nso na nipa odi na chi oni no so what you say nti pre ne hu nipa odi na chi no emeye supporter en ntena kire emmonye so yesu oh yesu de ya enso no odi no onimu no peno ne hu no ene ne nye close no wotuma kan ho asem obi be bie na no minima kufo ado minima mahama nso misi Ghana sisi a wo so ni mahama wo ya ndisi ni wo ya pipi ni mi so betumi de makọ mahama fi you want to me oni no oboa utumi fami nkoni fie because you don't know him ni din no watie na wo de we ho fafa na wo je ho fans but se pass oni no oni but wo mu nim ni pa they know his phone number they can call him omunim ni fee omunim tama itumi de call omunim ni schedule tama wo ye meetings anytime wo you free time omunim ba bia otumi ko tena jojo ne ho omunim tama wo de ko da one ne yere ne birthday omunim ade o pepa ankwan ya na ye ne de ade o pepa asema wo kan otumi sria na ne yafu ne ya omunim ne pa they know all these things but obi so oni no obi TV so nko antini abone prepare TV so nko an woni mahama ni abone obi wa interchange nti Dubai abam ayi Accra eno nko anti kujo so nti woni mahama obeji chinye sam ya bono ewo mahama ho so no woni mahama imu be pretty yeso chi we don't know him ye ji chinye ye kasa last lady bi o Facebook ha Abraham motion samsam ya Abraham motion it na se no ogesu obedi yesu me hwed lady ye bia ne se de usi kasa yesu woni no nso obi e kan bi to won so koka bi wonim papa na ba bia enti papa na wodi na chi ne pene ne hu no na wo pene na wo hu na anoto me metena se 2 hours na won kan ho asem me ka keto bi se obeti ase nti ase be ye djuma ye be boye nsama cha adom nsam ne ya pon by nam so wonim ni nti no wo pese me kasa me nsi obum se kurudududududu still kura na sa te wo dwene ho na sama mama no to akan na necessary ne ye no dia ene na ne sen kan nyina ye ko jemu dabi said you almost said you almost see the Christos na church jai onya na sem mama no to ono no mi so omo the Christos na church no dia na ha no sa no de we ni ma bi nkoyi na Christos ne nyina ye sum nyame so enso ni ma ye yi so enyam sum de ye fa nchekere ye ho sa so wo hu Yesu a ka de ne be chekere ho so wo hu Kristo a ka de ne be ye ahoma na de na chekere ho pampe ye to ba bi ente unimu ni ntino ukọ na obi kan ho asema so wo de na chekere no ho ebe ye me de se me de Christ be chekere me ho dan se me de Lucifer de mi ko gem ebe chekere me ho ebe ye me de se me de Kristo be chekere me no obi krati wi asi di bone o shebone enya na ga yi be kan na nrai se nrachi Mauricia o se mo friends Mauricia se so be kom ni friend akua free yo afna jibi obeti o shebone nsam de wo woni mbone ho die no enti so obe shebone nsam de woni kesi o obeti o se economy ni ye de wo so fu bi kunu no show enso obe kom na brother no obi a wo no hwe ne ba onfa na yire nya boga na ode na ye so enso obe chop blocks agu obi to so what you say obe shono tafrita na not say sem previous akraman a o pe bibie odi abetra TV su CNN busa CNN for mama me 5 minutes na nka me meka Yesu ho asem o mama me nso hwe nsamfo a lady kanti mama na oduru so Ghana no ko whatever nti wan hia oba bia on se de bon sampe so ye ne nema wan hia obi a prostitute na akoye na interview wa prasa wo pe prostitute pa na interview wo ma nka wo se ko prostitution lie wo mo lie wo na nka me guess na kodi nkomo we were a professional prostitute o po bi abagana memu be no bi di nkomo aba beti Ghana ni mu a prostitute na ne kodi nkomo enso metia me ka se Yesu do sakra wadwin 5 minutes kromo mame 5 minutes
minutes krom ma me na kire obabi ugina because na ni efra na soso asi yesu oni no nti ede na obema ne ho airtime no obeka ne ho asem but they would rather go and approach prostitute no woman na kasa sister wa no kasa obi na no ka kire o say economy no ayade nti o sa wo mo obi obetikike e ho na ka wo so twa so no so ye aimless wa jimi ada ni yasuma all the way America na ofri o se London na ofri ko yo all the way to Africa. What's not playing for this long? Ekoko interview prostitute. So when they say that, and on the idea of 2 1 and member you Google on Facebook, and no me block o brother be, cause no me bunipa no me nim se say ni tire usa. What pofop gay picture the ababe to, and the one year bonnet down. Want to bo mo pan obi o wo yire nso wagimi wo ye aimless enkoyo no dia beto onso mi preach pa mi video kura won hye no obi atibi ono a won tie mpo na nka pese o hye se obi ntibi prostitute ye fra papa se boni ni afra boni wo betra preach o mo se ai ga na kasa dodo ba ye fra papa se boni ya ma boni platform and ye papa to akunya ye just say with this Ghana me say Ghana was some I was someone in the sink kunya because onye munyina na motesa me wa enye munyina mu bebe mu bu mu ho pa mu bu me de me kuru kra be example wono obeka cho se woto na ye toilet nko sa na obeka kire obeka se ko water closet na what they say so one fast woman water closet and now the kotena so e hoso na so one fast woman nsendo ho ene ye to chacha eno ho na obi di pen e bokro no akonya sika de atua no oba besia to won ne nsa yedu na kwabra ne bra o ma me ne hwan e de wo krom ne he free he o ma me ne hwan wa da tete wo he nso no obi awanye nkola ni si wo pesku fi si wanya omunya so what you say ene ye do wo mo enam wo durgana enki ye wo ma wo ho se wo ba na wo pena a interview ye wo ma wo ho prostitute na manfo ni acho but I don't see anything wrong with this. What is wrong with this? I don't see anything wrong. No money age ho. Na wo muso so mo pem masam no. Na wo mafa ho e share ne pictures ne ade. Money age wo mu ne to no mo ho shiki sei. Etise kurasi ne wo ba e de se concert wo krom. Akokɔ hye na motom. Akwa ne siso wote e de se Lucky Dube nyuma. Woto tie Lucky Dube nyum no fikoko na se. Wo ba ne shiki ne sama akokɔ wo beton. E de akoto tikiti akokɔ concert na si wo ja akokɔ no ma ne koi. Ne ho so se che sa de bi no ho ano mo ho so bri o mu ba to ayi o mu de onye nso ato entire udi won kwanwom entire udi won kwanwom eno ho fans ne ema de ekoso a wose nipa ebre na so siti Kristo ehwehwe Christ no hu no de da bi enye no ne ehwehwe na manfo nam no bia ye de ope wo ba na obe kasa yes wo di Kristo akekere ho gei ti wo ya wo di Satan akekere no ho a wo be pie na wo kansa mu yi eno de ye mo fe eno de ye mo fe Ghana me sorry ana Ghana a Christian country wa disgrace ese minti min kambiem Ghana nye Christian country crowd dru so a ye sambod malam tewo na wo wogu nanim na afisika ni yenche no nkotum ekura wudru so a sofo gina radio so se wo commande masika begu account unso ye kromfo yentima mmawura wankoche no ayi no kunya sika no free o ye motia wo ye sika na mframum uko fa sika ne free na se mutumi ye sika saade a ene ka osie gada sa sofo ni nyina ne de wo makona na kufu ado ho ne wo matena sese Ghana kwan na sei bridges bebre wo sie enema bebre wo sie ye na wo Ghana ha enti misra mo maye de mo ye no na sika megu Ghana ya account no na me fa ye kwan no
na sa wo challenge wo mu no mo ntumi anya na nkedo makotum na nkedo makogu jail aban konhye yes baby kura wo mutumi ye skills kura wo mutumi ye na sika bi gu bi account mu no wo munya bi megu Ghana for account mu ne ye yakọ bankrupt ni mfanye ye yakwan ni mfansisi ye man malam na wasam ne na wasam board no so na wo wogu na ni ma sam fisika no mfa malam ne message jom no me fo mes chanting fisika ma ye ni mfanye Ghana ye ni yenhwe ade wo mu di moja na ye na nipa so wo enkola yira ena obeti we yira ena obeti we yira enti malam na mu no wasam board so wo set police foko ni ye di hankofu kogu ne nsa ne ye chi ne kotum because usikeduro ni yenya ne sakwa yichwa moja ne guso ampaso mo bi ebi aba police station ama nipa naka yekoye se ni yekutwa nipa niti yekutwa ne spare pass nti at the moment ya malam abetena se asam ne nan se wo masikaduro no e wo se ye chino ne yede ne tum e wo so ukoje by nam se ye frɛ papa se bone ne ye frɛ bone se papa nti ye buye ne eguso nso mu bi nko wia banche ye be kan banche no e de hu mfie ama na kodem banche o mu bi ko wia akokɔ nhye na motoam ye de ne be kokotum nso malam kromfo asam ne nan ebu nkofo mi kum nkola ye kum apemfo amanfo mayira rough eno de ye hu enti no wonder never na onyame han abakru num ekru na drusumu Ghana na da hosa no ayi sum onyame ma ekuta light no mo de nam onyame ma ne kuta light ebo mo mo so te se de o mo kwa na joha no o mo na light no etru ne di o mo nim no mo de nam kru num ba kru na nkasa de isum kabi nyakomo because you invite Bonnie ama na bakrum na konfo first tete no konfo si ka se konfo okuru bi mukura gi se kuru na nafo eto okuru bi ase no ho an okobɔ ne sesen no hyewo no so onie so ne nam TV so nam radio stations ene ye ne manu sua nti akola ne benyi ne bedru ba bi no be 10 years no hu se sikadru ye nkola nketwa no se say na me ya menye sika no so di echiri nti si du nyame yesem betete akola no wo pe quick money akola na se me be free na no ba ne setie ni so what you say last will be nim ya obi nim kofa bai obi aba no akasa akola na e ba ya de na ha o se masam ha no akola ketwa wonya 5 years se masam ha no se di ti na masam ha no so obe kwa mitimisha ne sa akola ketwa wonya 5 years se masam ha no that's Ghana for you. A masam ha akola ketwa wonu 12 I just say 5 years na ne mami osane na na ugine chiri no osre no ma baju su ye no musre awra ho sama wose nipa de ne sagu ne ti no wosu no yes everything is normal e wo ye man Ghana me djune ho a me ntiase ye nyame ho e mo bi ye de ope ye yi nyame asinchen nti no wonder say obi e ka nyame asama abeka so di Kristo achechele no because nyame no wuni no wajan ho wuni mu no Kristo no obi e ka na kan bi keke Yesu wuni se di usitie nti no kasa wuni so eno obi e ye de ope me dwene ho me ntiase ye tete wo se ya wo se so bom na sase agiso na de woto the whole trio is over na bibia to atwa ye nyina ye kopie Kristo atemu dwam na de bia nam ne nipadua so ye papo bonio eko obi ekobu na ten ebedru obi beka se iyi na sese na samenete ena mama mama ndie nipa bi so atwa adwo na ye too late
nipa betete unipa be pese ke Awurade be man second chance na you too late ubi be pese Awurade ma me 5 minutes na me fa nko correct niam na you too late ubi be pese Awurade minim sesisi ya na wo ba na minim se nesia na beba na nkama ya ma se chino na mesakra too late obeba no ubi she hospital ni ya na abortion obeba no ubi kun ehye hotel eda obeba no ubi she adwumam wo bokro no obeba na brother bi akofa ge bi no mo hyedem ebrodwaman obeba na ubi atnase kokom no wo ye bayi no wo kanche nyasem ketwa obeba na ubi te bosom so obeba na ubi yesakawa obeba na ubi te malam so eyikuni mame obeba na kramuni bi asam ne nan chante se ne ba na wakoye Kristo ni yenkuni ntonchene so ubi pa na ne ba ntimi mompaye ma no o ni owu afaso so dia mankramufu bibiri mu jejina wo mutirim ne no ya kanto wo madwenim se ne papa wu a o mompaye ma no na papa ne nko heavy nti wo hia kramoni de ne papa wu mfie petepe no o de ne mama bo obi obo mpaye ma no so nya memfa ne kransi nti se ne ba no na bo musio se wo kwa asori a ne chese walusu wo wu a ho na babo mpaye ma no o mo tiase nti wo sekramoni bi ye hyehye a eho ne gina se medikan aka masa boso bi minim de nti a masa boso bi ebi afa na obi ba nti na asa mama boso ho bi so what you say ba Yesu nkuto so woni ne kore ne ekwan ne nko obi nko agya ne change so wonam ne so nti se wo bekoti Yesu mi ye mompai bi ekwan hin ba nyina oboa uni nko nti hwehwe Christ hwehwe na hinye ne netene ne kanen na sika na mububu faso mo na malam foso Yesu mamu emam kuchicha nkofu ti kuchichi wo mumuja e di ko pe di bia wa aban mu e bi di ko pe sika no munyai se mo join society akese e di nipa ko ye sacrifice no munyai o ni wiase wo ni bibia de ma de wo bre penyine mu ba kokura ni ade beko e di ni de wo beje e di de se wo ni je ye edi dia obeje edi dia se wodi ananya ne se ya che wodi won kwan no ebi ji di so ntro ni di won kwan no edi ni dia be yo ye ebo ni nye no akoi enye na ebo ni koi oh me ma fie be 6 months eno no me kura na ese me man fans kakra me ba no mabodi nam dia cancel now I remind you kakra me kura se me man fans dodo e wo se me wura ti me fi no kura ntem ebony is over. Never. And no. So we were born physical say it's over. We were in the video. Video no so much na terrible ntaka someone. We ye nan send the videos no away. And you man no more the kind no it's over. Sanity ebe ko. It is over to deal we forget it. Ebe cham. Ejindi o wi asem nko bawo. Enyi di no nyame hu ntru di won nkon no eno ne hu hia na munya asem sori a na mpe ewiase di ge ya wo de ne to betena ho ya o keka nsem afi namba bia ei ese wo hyede mo bo ne nsem o a mu fi se na ni ewu mama na ya popular o hyede mo bo ne nsem say yes a trendy asmo kind namba bia se Ghana obi anim no afa no mo mutri wu ni bi be pen number afre no so mfa ne to no emeda wo mo nche no mu ntwa blocks mum yes afa no be ma bi be pen picture ahwe no de na compare ne yire be ma wo sika obeka che ne yire se wonim ga na me pesa koya wo to se gei na koya wo nufu to se gei because me hu na me ntumi ntina obi be command ne yire ma ne sika ma na koya de se de gei ya ye no hu ni nyina ne se eye ne fe last until and fe dwamanti remember you ni be it oh mo de mo fo mo ni fam Facebook wa am hwe ne pictures a remember be a target enya komo mitimi hwe sa remember mo die pa ne ham onya me wo fa die bium ne mam anti manti be hu nyame na ohu oba na ne wura fi nyame obi kura wo yosofo tumi hu oba no no nyame ayaka ade Emma wo mun sisi mun kusi da be anza na mote niam bi ase
Woman so may you hear no so hey. The omudi mu ko jemu no munichi woman. Mentias you. Get within the chest kukum. Last woman ye na interview and na me share. Cause na mpese me nya bibi kakra. Ubusa na sana na be manager was me be ntimi nya me. Just a me jaw. Nti na chese Mary Magdalene kramfa no ho. Ebi o nam ho kwa. Mo adwe ba mo sam ne to ne nufu nko a. Ebi a honhom nso na ne bi wo Mary Magdalene so bi kuta no. Enti wo hear deliverance, wo hear so wo share Yesu. No one na yemunga mu face to face, eye to eye. Ansa no wo yisa honhom na koto a chena mababa wana de ne ho. Yes. Nti wono de ne che Mary Magdalene. Se onipa no ntumi nya no de a ne che se nye na yi ne nko a wa chamu so aka ho. Wode ne ni hwa na de na chi sakraman. Eni ti mamo mane nye se afi o so obekun. Okofa ya de abeyo na ade bia ya oyire. Hese etu bi se nti obi timi bu ne yire prepran. Obema timi kudu oba bi se yechi no abu ne yire. Obi timi titia ne yire ayase oba nti o. Obi timi didi ne yire tem oba yinti ne tunti. Taneko. Me dwene ho amenti ase. Onyame wonhu ye mobo. Ne ye nimie ade bi egu ani so a aye skills e ma wontumi hu akirade. Mesere wonyankopon se wo mpaye a ontio na ade bi e wo wani no so ompurupuru ntumu na ade bi a aye plugs wo wasum e ma wonyame kasa wontene ne mese maye bi ma mpaye ni bi ama niamafuna me yifiri masum no enya kom bo sampaye no wonyame be yi ebe akiraw ama wode wa obema wa wode wonsa eyi sa niam ni nyina firi wasum afi wasum beda ho wote asema konkonji ma wote asema yefo ade nipa kogemu so a wobete na wo hu ade so a ede wo be konkonji ma wo be hu de ade wo be kogemu so wo be hu difference because so na mo no fi so oye guy no fi so wo dim onyame mra sam so chese wo mra no o de so sena nya no kro skills gunani so until so she Ananias misro onyame so mo nhia Ananias no mo mpaye ma na skills gu oni so no empupuru ntum tie no sa na obeto me ha unya wadwe se nkosesem na meka obefa konya transfer for popcorn awo we na utie ma me anocho unhwe na nima anya na gewe so free gewe so wakasa wo na wono wo bada be ya unya sa ubetie nsema eba no na ade abo ho bra nti misre onyame se wo hu mobo na pre ehwehwe Kristo na wodi na chi ne pre hwehwe no ene ne mompu nimpu hia Yesu Kristo hu no na wo kwa asore ache e wo so wo ne papa ne hia e wo so wo hu se di usitie na wotuma di na chi hu mu ne kuram na wo gina ba bi se wodi ne ho danse wodi ne ho danse se wo bia wabodam wodi ne ho danse se wo bia ne tiri ne fi ye kan hwe a wontie ye po bra ma akra do politin bag be hwe mo to makoda bridge ase Yesu hu donti ba se wonni no a oh jai asore wo be ko Sunday ye be bo asore ye be bo nyom ye shira wo asa wo be di asa he wo be sabu jambalis wo bitimi sa no huri no hyeki ne ho no wasa no konkon ne nan obitimi sa no twa ne ho sa obitimi da fam no bu jambalis wo sa nso Yesu no woni no hwehwe ne hu no na wo hu no ne sombe ode ukoto so bi ka ne ho asema ntimi ntwam gise wopon ubejina wa tie sa sam ne be ya ode sa mew wo pon ko ase menko etu bia mitimi tie preaching sa esa na ye me ya misa kwa chire masa sha se bium me esa na ye me ya especially me tie so focus ye wo sika fm ya na ye tam ni so sika fm kamo ma yi 2 hours ka papa nen kasa sa se 2.5 hours kura na gugusuru okasa me se so tu so me de masam ne ba wi ya na ye me ya na shime na me hu de menye sa wodo papa no wodo Yesu Kristo a okoto so bi kan ho asem kroje woni jehu sa che se wo misika kora na atima mpese obesi mise me titrotrom na papa so fo we preach a mise memo de metwam se nya bibi panam memo de metwam yanko mu wiere mu sanko paikete roman mu de mu man preach ni ngom kopem se besa na mu sa mesi me kire
nyame so wonim papa na wodi na chi no na wo ne ho do a wote ne ho asem a wontumi ntena nti tere bia na enyam nwanwa obo wo se maba na ni achi obi so o me mama no to you coming mama no to wo baba na mama no to enno akura me ye yi ne kate ya why you are not online are you coming na manfo ni abre they want to listen to you enyame no mo behwa mi o mo pese o mo ti asem na firi manum onyame asem firi manum pie no eno no mo pese o mo tie ntia enyame me ho ofa bi nti o enyame bibia ntia asem na eba no they want to listen nti se nipa no wantia wante samaba na ne ho yira no sa na tie nti mi sre onyame se onhu mobo na fa ne ho asem kyekere wo na wotuma di na chi hu mu ni kurem na wotie na sama wate na wotumi ne nante no kurem na watworo wudi wo no nkwan mu pie na ni munyam mu a wanya yiraba misre wonyame what wono nkasa se wo mpese wo kra bia bayira misunipa ni bibria ye desperate already some people are so desperate they want to see you misre say reveal yourself to them let them mom kwan no mu already mom kwan say the obesia ye bia wo na wonim ye levels di obia baby obia gina wo betuma yi bibia kire no yi kire no mam na kame no mu nyina agye no nko benkrum ti me betena na me ye hu deda na mo so do se bo adi kire ni bose sanity anye sadia meka sasa they would know because unim se di usiti unim che found nti ya sa o ti bi sa keke enkom ti misre nyame so wonda ne ho dibi wo de hyase from now hyase bompai say wurade me di wachi ache yesu mi free kwa sorry ache 20 years ni ma tua offering sa too tight wurade mi hu mi Christus mi aye kokwa san nyina ni say papa mi hu ti mi saw e de mpa chaw mi nim se mi ye di boyini woni so ti mi ne wontem efi ne kuri mi try me best on san bi so me half na boa me na mentumi nsori nyina na wo de ve wo kakra bi kire me na me wo se de wusitie na me kotoso obi du ho adanse a me so me de wusebo akwa kugina kire ne mamon mo piafo so what you say anya sa wanya nkire wo sa sister enye me fiti ne se me kwa asori acho anu twa kosia man kwa Kristo so me ye ya acho me ye kosia man kwa Kristo so ma che eturu bi kwa me kwa so ni matade na hye me ka na me watade bi pepper color ye bie ha me sa bisia me so na me ye kokoi pepper no so ne me kala no e fata me ye bie ha bisia me kai pa na me se na ye Christmas ana ni ye kwa sorry matade ye ntra me ko todesia ena me di kwa sorry dem me wigi ne gumechi ya chasa mi nyasa mkitwa mi misi yawo Yesu mako jira wanu mu yeto nyumbia wo to bia so me tubi kosia mankwa because papa na me hu no until se me hu no nkomechi okay onie ansa na me hu se oh okay ba se wunnim no dia ubebo obra se de ope wunnim na yesem fata de titia nko asore wo de bekọ nhihye wig nkeka wanu boduko for some free sonko ade yesum Kristo tienti ye more life sa na be ka kire won because wuni no unye wu na wo sesa you change wo life transform so wo shia papa na wo sesa wo appearance bibia sesa so wo shia na wo tese de otie unye shia na wo sesa gay in the board o say there o say meshia oberi maybe wakamesu masem de bi the friend no yesu o friend no Jesus meshia no na me benu no wakamesu masem de bi wo shia Yesu Kristo a me so besesa me me una so ye prement gay ya wote we ya wode ne to di Ghana for me matem ene Ghana for matem so shia Yesu ti se de beri madali shia no na egurade me so bien ko preach no wonu an be for Bible na hye na moto mu o kasa ti se de wabodam so when you shia papa no feel jai
Papa no shiana, you don't need obi no. You don't need obi me beg you yesu do sister won't say yesu ba Miss Roy you don't baby you do not be a prebon. No. So shiana you don't need anybody to preach you. One kasa was sister totally. One just say me afemia me to one man. No Saturday me man go party me nemo edema meet na me nia ji wo me ni padiam. Esa me ti party me ni ti me aha dio TV sia me fa TV bi sia me sia din me nia ji wo me kram me amanfo so my stress no abana me nya stress first no me stress me to me my stress and no nkola no bopum close the door come on go close the door mom sorry mom can I talk to oh my stress nso ende me ni ji wo me kram wo shia papa na sanete nti wo shia nti na sister wo bre yo bra wo shia nti na wo bre me si wo shia no abrade wona me preach wo wona me kan cho sa bodam jinsi na hyew na echiche wo nan se gufre da buru ja hye wan wona be kan cho sa amale na wo twa na ayesa kokoko ntwa na wadai no se ede se mefin no twatugu wona be ka kire wo wan wana wo be dwane me se be ye utan boni be ye ununu be ni me bia emfata Kristo be oh ewrate me so musu bi dip na wakoma boss bum nde komo nya sam keto me so koto so bi no bi boy jaman no mo nware ya wo be ka ho sam o mbe bu o medi do tem wo be ka nso first no nka obi ya me fiance ni o fiance e te say some munya nware muntu mo study each other aware nde emun sam dos ntu hye oba say dia we say wo ne study mo ho so wo mudi aware fo agro mo study mo ho di obi antana ne baby are na mo study mo ho na mudi aware fo agro lances be ne kuta wo kire say wo yiri ni nipa so mesintie wo so ne di aware fo agro nso bo sister ne to mo so fu mpo betis mo study mo ho kakra ubo se wabefie hello mami ami akua ami ne ya oneba ye asi ukonofo na tese nso ne enware ne bai pani yemetua ma ne ba ne tira de nso wo se asi ukonofo tese no wo shebo ni nsem because Yesu wuni no se Yesu ni no nka ne ba no one wan no de ne mpra befie o wo wi a wasa ye na se ukonofo me no de ne mamo aso me no dache de me pa mo ma ho be ye fe pa o wi no asa frɛ ne ba ne kua krokro no nwaro jejeni mamman no nwaro jejeni mamman gogo ho o ma me kasa gogo ho a o ka wasem gogo ho no nwaro gogo ho mis kokoda no ne da rough isu mi hu bia wakosto so okotade ukuta ni sika ade no original no ebi gu ho no ensaye na wokoyi display mo wokutua ho kade akofie so ma me be kasa gogo ho papa bi wo kwa woti wo no mo twitwa bi he agasi ete say da ho no me be ware de anyasam kitu akra nyei ya wo hwe ni ya de yansa obehwe ni ye me de me ni problem so wo hwe ni ye nko ade a nse na nse fi sa wono nante me be me ti nse no ho ayefe so aye kama wo hwe ni ye eno nko ane hia me eno nko ane hia me ayi ni bi ja no pe bia na ebi wo glass bi ya hwe kakra gu o hwe ko no pocha na papa ni so etwa usuba de to ne bia ehun picture na draw si wo me be ware wo ba ni ye shebo ni nsam de nso ka papa ni nim Kristo se papa ni nim Kristo bra if you obey wa ba won shebo ni nsam de da nso ba kono ya sori pani o kwa sori o nhia Yesu nti wo bo ne bra ne se wiase ni nti se wo kwa sori na wo bo bra se wiase fo I don't blame you Yesu na wo hu no ntia you didn't see wonni no wo Yesu awurade ka masofu nkasa mre o kasofu me kwan ka bati ni me biase easy eni ti misraw eni Yesu mo mpuli misraw ka kire hwehwe no hu
hwehwe no hu no ka chen se hu na ni mo dwan na eno na hu ntete hwe wo sra na wo pese hu mo dwan wo so won fa han ne mra so a sister why obi kire wa bubu jambales ba ka chen se wo mu e de ma hu ntutu hwe na wo hu se di wo sitie na wo pese wo to the voice oh was if it's sabri chon free boni bia ho if enne edeko boni bia utimbi a chon free ni nyina ho na hyase bo sampa yi metia baba be ka chem so be ka no kora o baba be ka sama me anoto mo yesu no matene ne behunu na be wo hunu so a e be kire wo abrabo nsakra ye bia ba wo abrabo na be dia dance sampa wo hu papa na mpa mahunu ne di obi aka ofuri aponsa kokan bi nso say yesu no so ni no eye sanete sanche sorry obi ba mayin so akwa no wura nka sanche asole enye ne sa pasa mo so le wo fi efura ni Audio Jungle. Audio Jungle.